Yabo ukufika kwale clinic elana emphakathini lana eMfanefile isizile kakhulu thina ukuthi isondele eduze ngoba sidla umshanguzo. Lezi sibhedlela sisizile ngokuthi sizosixilonga basicheke iBP uyakhala ngesikhathi futhi ayikhalela abantu bayeke kuba nobudlobongela hlukumeza abantu besifazana nogogo nengane. So mina bengicabanga ukuthi bangavikela labo bantu hayi ukuthi baze babahlukumeze ngoba nabo bazizwa bakhoselekile mase babona thina sabantu besilisa kuyithina kufanele sibavikele.